Kahnyutrap Integrated Territorial Organization Hito Jantia Hills haka jingilam jong uba buram dekhar President Hito Jantia Hills haka arterik ukelalingkot kalapha ya ka jingtho sha u Managing Director ka Meghalaya Transport Corporation Shillong uba KL Nongbri MCS halor kijing e jong ka Jowai Dipo. Keseng hito kalaong ba kalayo bon kijing ujor na kipat ba bat hadian kijing jurip la syam ba kini kijing ujor kidai ki beshisha. Lapan pau baha ka dipo amdan Assistant Depot Manager LDA Conductor bat Mekanik Bapura. Bat yakikali lahap banshna shabar kebawan ra ru kajing e jong kipat ba. Uba buram dekhar ula ongru ba kinong trei kontrak ki balatrei la bun snem hadu shipho snem 4 la penrung kampura. Kumta keseng kala kerpat ya kabor penyat ban shimkya mardor bat ban penklan syu ya ki jingyat kali syaki jaka jengai na kebenta ka jingyo nong jong kipat ba. Nakading najungi ko ka ito Jantia Hills. Nilayo ban kendo yaw Managing Director ka MTC Meghalaya Transport Corporation. Agabay day pagka-complain banila yo na pabon balang antam kibriw na ka jati sa kain Jantia Hills ba agabay day pagka Jowai Depot. Ngina galing siyang nila inspect ya kata ka complain bangilayo nagpaiba agabay day pagka neka Jowai Depot agabay day pagka postal card bangi ba gila dunam ta po Jowai sekawero di building ro kim show ja nakaling jong kaseng ni ngalayo ban kendo yaw director mataksni bat kajing pular kajong hero ba restructure ya kaneka kam bat kularo ba lakumno hapo armnai sa pendep ya kaneka kam nila ya keren ro bat director agabay day bat ki nongtrei jong kaneka sa Jowai Depot pa kung ki assistant depot manager kimbiang kimdon nangta ki LDA rumdon ki boss conductor kimdon hagbay day bat kani ngila krenshay ngila itu pa ki ka service jungki ka kaduna kunta u director ula kularigi ba yakini ki post kila restructure ula ong ba lakumno hapo si blay kinsa advertise no yakini ki post but yakini ki jingduna baro ula ong ba lakumno kinsa pendep but kinsa pendiang lut hapo kini ki armay undai tang hapo Jantia Hills ula ong ba habaro ka jala Meghalaya yaka number ngi ngimyo cingsay ngi klip ray ula ong ba yakini ki post kila kinsa advertise hapo kisibnay kidon ray kidon kitung ki kontraktor but ki post kontrak ki ong ba kinsa restructure kinsa perkat yaki